فأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. I dijelite od svog imetka, kaže Allah, prije nego što dođe nekome od vas moment smrti, a on kaže, gospodaru moj, povrati me, ili produži mi život, ili povrati me ponovo na dunjaluk, da dijelim, sadeka, da bi dijelio imetak. Vidite šta nije rekao ni da klanjam. 555. strana, znači 3 petice, ako sam pogriješio ili je 6 ili je 4, zavisi. Nije rekao vrati mene da klanjam, jer mi svoj namaz, ako smo imalo hrabri, ne smijemo propustiti. Tako i propustimo, naklanjamo. Nije rekao ni da dijelim zekat, jer propada onaj ko ne daje zekat. On se ruši, njegovo imetak ne može dugo. Nije rekao ni da na hadž idem, jer oni koji na hadž ne idu, a imaju pare, teško će pred Allaha dželešanuhu doći. Ali eto, može neko za njim drugi obaviti hadž. Međutim, ovdje kaže, vrati me samo da dijelim. Pazite, ovo gospodar naš kaže, vrati me samo da dijelim imetak vekum mine salihin i da budem dobar, da se popravim. Tako da u ovom primjeru ja nalazim i našu muneveru. Svjedok sam tome, kad god sam dolazio u tešku situaciju finansijsku, nije svoju ličnu već džematsku, od akcija koje sam ja vodio, iako imam odbor uza se, pokušavao sam da nešto i sam, jer sam član odbora, doprinesam, imao sam se kome obratiti. Kako god je, braćo, poslanik imao slijedeći ovaj ajet, kako god je on imao svoje džume, Ebu Bekra, koji je silom dijelio, imao Abdurrahmana ibn Aufa, zapamtite, imante, igrače i pjevače, i grandove. Imao je Osmana, koji je davo opremao vojsku. Isto tako ja imam njezinu braću i mater i nju kao džomete imala je. Kad bi dolazio zanimljivo, braćo, ispred braće ona mogla kazati, hođa, imat ćeš ti to i to. Preporod mi je ona uzela, znači, jer je vidjela da mi je malo teško da nađem i tako dalje. Znači, ona je lično meni davala iz svoga nekog imetka, kako ga je našla i tako dalje. Ja mogu posvjedočiti pred Allahom i njom ovdje koja čuje sad sve to, jer kaže se sa mrtvim se postupa isto sa živim. Slomiti ko smrtvom je kao slomiti ko živom. Uvrijediti mrtvog, uvrijeđivamo živog i tako dalje. Ona je postupala sigurno po ovome ajetu. Molim Allaha dželešanu da ono sve što je podijelila i dala u Kabul i pošalje na onaj svijet i da to ona nađe, a i mi da budemo od danas, od onih koji primjenjuju ovaj ajet.